Keblei pi baru ASHA ketup Khubor cengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Bediang ke ying dorbar KHADC ke jingwan ra ya ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance Property Bill arjar arfoe. Kumshiben taban penek pensai ki amal Falcon in pelong tamasa ka them Tirso Women's Welfare Association. Beli ke Belfont Community College Shillong ya ke Agro-Based Food Processing Industry Computer Center ban penchluri kinong seng kam lajong. Bat lek Menteri Rangba ban penken mau ya ke jingdawa ILP ha ke jing ya kendu yo Menteri Rangba do keri JSU. Bat mentangin paj ki Khubor bakam banyak. Kaying dorbar jong Khasi Hills Autonomous District Council minta kesengi kala pediang ya ke jingwan ra ya ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance Property Bill arjar arpoi ha kini ke dorbar senrai jong council. Chief Executive Member jong KHADC uba Dito Starwell Khan ulawan ra ya kini ke bill hapok ke ying dorbar batla pediang ya ka klem dadon kanu ke jing persya. Ke will lani ke bangi ong hatin si ka penkam kila anisam da ke bayar jumut haye sem lemba kata ke family settlement lani ke family declaration Kajimpu galong bagi kami pa kindon ke kamon kabalai lu. Mudai ba enforce, mudai kali kamon kabalai lu. Bangsa mi bicara jom kiklam dapat tan bawaan air tangi yang terpun kan. Ni tangi terpun kan. Mudai lada mi pa kimon. Mudai ba orang ba kiliban air. Dari lebih ni pak kimon, bakayin kasem kaya beg jingmut, lalu panai buat ikut semua. Mensua yang kaman telah dulu, jom kami pak lakhan. Hampan ai beg tangga satu lani tangga. Dari lembaga yang kabel. Kami kita kinyo ikaman light lu ban ai penkam lani ban ai we ya baro kikun kete ka kikun semua kata ke jiku jokan kebe kiyem badan kun sembilan pan badan kun sembilan sudah kiba kayem kiwan kini ya kabahan pada yak ni pan Kikun sembilan bukti bakit kibaba, kiba tep kiba tang, kiba pek basumar, kimyo nama bawan kemino dekitin te, kiba dekimen para aku. Kemudian itu kiba bamdan pun te, kedun pun tak pun sembilan. Kalau juga pun se, bah kikun sembilan kihaban mino. Wano berkuruk dekikun ya kejumlah yang baru. Dan lembaga yang kebel mendapat kilongin kepada angkikun serang kin sudah kin singan kin sumar kin suker kin kipar kin muslaisu nama la aibor kin kipar ban ai yang kebel dan yang pentau wat Kathem Tirso Women's Welfare Association harengkat kejinga Trelang bat ke Tirso Valley Wildlife Protection Society kan penlong ya kata masa lekmen ya kebalatip kumka Amur Falcon Festival. Kejing penlong ya kata masa kadai kum shibenta kejingwan poi beshisin chisnem jeng kisim Amur Falcon Ka Jylla Meghalaya kibawan nado Siberia kejing jengai palat pau hajar kilometer. Ya kata masa en penlong haka khat al tarik bat khat lai tarik unai wing arjar arpoi haka Shillong tengam Ribhoi district. Ngi na liang ka Tirso Valley Wildlife Protection Society kadai ka wei ka NGOs ka ba yada ya ki sim ya ki mrat ki mreng ki dok kha dok pnat kham tam hak ti ki thain Tirso bro away te menta ngi ya thu ep bat ngi priang sumpa ep ya we pai bat nong Shillong jong ka Meghalaya bat sabaru pila wan pai kai ni kisim ha ka ba mentala artio tam e kilawan sa sakiti ki thain Tirso umru tengi kerpat ro ya kinam pai kai kim dei ban pentut ya kini kisim kham tam mon ra ya ki tiar jing thei kum ki bombula
ne putar jri phila bon ra eki video kamera pi phila bon ring ban tan rei berpat pi phim rei ban penthut ya ki kadem jo kini phila ban rung sya ka ne ka jaka nadu opor sau bo je janmit man la ka singi bat ka por san tam ei kini ki sim la ban dem no agini ki jaka ka he jo ki jaka kumara daki pho akar bat ki internet ki wan jo ni ki sim pin sawan pek ba pin sakhi lo jong ki khamat te na liang jong ta soli ni kenturu ya ki pai ba nong song chnong phila wan pe kai lak ki hun ba phero pher Kabelfon Community College ap Shillong kalapli ka agro-based food processing industry computer center ban penchluri kinong seng kam lejong kajing thmu jong kani kalong ban ai jing kai ya kitu ki ba angnot ban seng ya la ki jong ki kam ki jam bat ban yeng halor ki jong ki kajat UMDC kamau khar uba penchngan NCM ulalong ukong san hakate kasngi ke executive officer jong ka Khadi and Village Industries Commission ka Josephine Zurian Puiru kaladon lang hakate kasngi I am from Mrs. Helen, but start a new team. But my, just look at a new team. Talking say, you haven't basically, but my belong unique, belong conquer. Now, kita ini sekian ni, kita sudah jadi bos micro beans industry. Nanti bahkan ni harus sebuah dia ni. Berkembang, tapi kan kagam tentang banglong Shinkia deh. Bayi ban sudah tanggal hukum di ban Shinkia. Bahkan juga problem. Pilih bertemu ini big industries kan. You have a small kind of cooperative society there. They find there. They become big industry. Di mana people that study small industry of the year. Kalau kita ada report di sana. Kepada pedopor kita mau tangani gue, dia bantu sepat ni lagi, bantu sepat ni gue mau. Nah, saya tu bang, we are in a generation we are so much self-centeredness. We want everything to a family for a personal benefit, not for a family society. Yang mana ini bukan nak hamroy, long yang ayam dan gue itu. Kajian ni orang penbon di nong tray. Ya, kenang bagat ko benefit yung kanya mesti ba, mo pati ba? Ka All Jainta Master Roll Workers and Labour Union ha ka first General Council meeting ka bala pelong hinne kasngi hayung wale ka dorbar chnong Chiliang Raj bala don lang ki dukhot ka seng ne kitana tarikam beper jong baro ar ki district ka Rilum Jainta bakanthup ya ka East but West Jainta Hills district hapo ka jingalam ukro lamsa lanki pariat kum president ka All Jainta Master Roll Workers and Labour Union kila shimya karai ban aipori ka sarkar hapo ka shpotrik unopra ban pentrikam ye kimat jingdawa kaseng ki barang saateng haduk menta kimat jingdawa ki long ban pentre kam ye ka Meghalaya regular casual worker scheme khat khandai spark khandai pun riu kat kum ka memorandum ka bakila depa naduk ka arpoi terik unopra arjar khat pra ki scheme na ka Meghalaya building and other construction welfare board bat kiwe ki ba saateng khamtam ka education scholarship debt benefits bat kiwe ya penyelenggaraan ni poisa kapan pelai perwan nanti yo iklan benar Timintang ini Pashwa Shipor Shikijing Penpana.
tu mentang nya pai biang shiki khubor badangsa Unong yalam kaseng JSU samla Trebor R Suchen hakasngi penkup burami ki khana pule Hajawai District Library ulakren ye kamat ILP kabasa teng hadu mentamene nakajing bommon ka sorkar kemi ban aya ka ILP Shaka Jylla Meghalaya Usamla Suchen ulong ba Menteri Rangba Ka Jylla ule eklet ban yakren ye kamat ILP bat Menteri Rangba do kari India Narendra Modi hakajing ye kendu jong Menteri Rangba bat Menteri Rangba do kari Modi ha Delhi ban khot ya Menteri Rangba do kari India kum ukongsan hakajing dap san posnem Ka Jylla Unong yalam kaseng JSU ulakren ye keni kamat namar bahadu mentamene dang buon ba ki bar Jylla hapok Ka Jylla ke bedang yo bat peteng ye ka khai ke pateng hapok rilum jainta bat duna de ki hajar mut ke bayo license na ka GHADC bat uloong she e kalawe ki khun samla lada baro ki kam ki jam la kurup lut da ubar Jylla bat don shu ka khai ke pateng para trai muluk bat ngishu the lut baro kaspa jengi shaki bar Jylla ngayo siaw puram yo MP yo Raja Sabha manle presiden puram yo JSU wa omu haga dorbar yo Raja Sabha dawan rau ya ga jeglam ya ga ILP hare ga siaw ko widon ni puram kam pun kunmo la do prime minister yo ngari India uwanu hedi hapo usiam yo iwang puram de chomu chiruk wo prime minister handai siaw si kana ILP e lu chiti invitation ya benta na benta kini san paus dan melenyo ya ke isu yang ri bejat bro yang ilek kami kini kementa yu wajah porlum jantia kat ni kena IP kinong nam Jesu isa kan seni upat kawan mut ki kena kendro kawan mut ki manjung ki wado yang kamai ka gaji lamba kini ki dekar ki wan ubod ubuni yang business yang ki oper arja khat pra ki RTI ko na file do present em purom yang jantia stan Sweden u kenro jerson sela chami ka JHDC e ka santli ki dukan naga trade by non tribal ngaju ong reklam musa DSP lada chapi ki dekar uwan gi hagri gari yong i ule ki business hato pi ki nakro ng em ma future pi yong MP naga ni ka thaw yong pi sab ai ki pure yong pi adam em ka contribution adam ye budget yang kebenta ucagri ke jai peru untuk doa kawi ke benta hari perkat ada isway ada em Ka Meghalaya SSA Teachers Association kan penlong ye kejingat pai ba na lum jing thang briu jayau shamadan student jayau kum kejing persya ye ke sorkar Jylla ka ba shimla la ban pentre kam ye kejing dawa ka jong kino hikai SSA President Jangka Meghalaya SSA Teachers Association uba Aristotle Rimbai ulong bakani kejingyat patba jangkino hikai SSA kan sedang nalum jingthang briu jayau shamadan student hakpor khatwe beje la shai kasngi kino hikai kin selum lang hakani gabantan yele kai hadu kalai beje no phai sngi Nakaliang Jangka Meghalaya SSA School Association Central Body kani kalong kajing pentip shabaro kino hikai SSA hapo ka Jylla Meghalaya akabayade batka peaceful protest ka mass rally bat ka mass gathering ka panlong nashai kasni kata ka khandai tarik jong 9 November ar pawai ipentip shapi ba ka route ka bangin sedang ya ka mass rally kandai nang te na po jingthang briu jayau bat ngin yai lang ba ka Saint Joseph nang tangin poi sha Robert Hospital nang tangin yai lang ba ka Mau Khar Main Road in poi sha Motran bat ngin penkut hapo madan student bat ngi pentip ro kandon ka meeting hang te hapo madan student bat kapor ka bangin sedang ya kami ka peaceful protest kadai nadu kapor kharwe beje men step hadu kapor lai beje janmit bat nakaliang jonging ina kentu ya kino hikai SSA bakim yawan yeshim benta sakani ka peaceful protest bat kumjuru kin board ya ki safety protocol ki bala ai da government hakabai dei badu COVID-19 kulish Kamuai Thai Association of Meghalaya Dangshen kalapelong yaki jingjit ikinong yelekai kibanya shimenta haka National Muay Thai Seniors Male and Female Championship kabanlong ha Imphal Manipur nadu ka khandre turik hadu ka arpau turik unopra menta usnem kibajob nang nipat kinle banya shimenta haka jingekun banya kini yakanam ladu kabanlong ha Thailand haunglober arjar arpuar
Kawai katrok kit umpnyang kabadon yu registration number ML not Sao B lai kendai san kalalet tenra ya artli kali kamai ke bidang hiar syagoti halinti syarum nongpo ha pahams e marjan bat ke Bethany Hospital kini kali kamai kide ke badon yu registration number ML Shipho A Henriu Nyo lai R bat ke auto rickshaw ML Shipho C lai Nyo iwe Henriu kini ke jingja aksiden kalajia hakanok phaisngi jong pratarik unai wing kumbalai baje AA hakani ke jingja ki badon hakagni ke kali ki basha tenra kila shupang met melumala klem damin saujur layathu dik bayu I kini ke jingja aksiden kabalajia kadai nakadau ke jingpen hair state than u driver jong kini ke trok bat ke jing thokit ki pulet karangya chakman ni wo chi ron poi bo ni ra ko dor hole he Dang hakini kisngi ke DBR YN Records kalapelat ya kejingwai Malaysia menta de kishpongut ki samla khasi ki bayathu yala kajong kejingshem ha kejing em lingba kejingwai jongki kini kejingwai lapin wandur da kejing trilang u abdor ling doctoron kum u director Elvis Thaba One Star Thaba Sandy Shanbor Lumbok Thaba Gordon Dingdo kakinhon DBR YN Records bekentup nadu samla John Renal Carlingdo ubalong manager ke DBR YN Records Firstin Idil Nelmi bat uksan Kharbuli kibedon benta hakani ke jingwai kilong Domnok Makarov Wanme Sean Rani Dapmi Misfit Venon Kraw Perkhat Wanlam Garyland Silva Tuminta nginis ngap ya kejingkren jengki kaptu kat ni kinong shiminta hakani ke Meghalaya Cipher Volume 1. Tementa te dokumen nama batai ji dokumen nama kelak deh ka thong ni na du dangret kuma la itu mena du dangret ngala dan ka thong bungan roi bon yo le kata ka music video ka pakar bahan tementa kata ka thong so kala poi te la dokumen bang la poi le dang dan ki thong ki ba kham kum ta kham shalo le kan ni ka thong ko bani kam du ka de limba jong di brand records boleh sibun e ki boleh nak kru ba e ki ru bikin lak ban kan tiu su ki pat kena babul ki dang bun ki badan kasap ki boleh sibun kene ka cipher ka jing ka experience yang mas mo tenan hakawai ba ni kalau first time ka cipher yang haru first time yang ni rumah first time kalau enggak ke jing semua tenat bang ngiru ni yo ya kenduk lang ya ki tu sia ya ki jong mulai mesti cipher kidan te kalau first time ya kenduk kiru semua tenat ni semua komen ngi siam nomor ba mengiru mensyua ni sengap jing ruai jong ki ni laju sengap jing ruai jong ki te perkan ni sengap jing ruai jong ki ni panang ruang ni dan sengap jing ruai jong ki mentah pa ni kenduk kana jing komen ni yo kenduk lang Pat limba kan cipher nilai kendo nilai syongkai ila ya kerani ki jing ki bang iman ila ban share ki jing tep ki jong yelo jing pen kre ta ni long bala kre ya ka bang yo la le ni pen long bala kre ki ba ila yo ya takalan kata hi dan kre ba kuma ju krishani ki wei kuma pi ju krishani ki wei ki ba ben ki ba pila ban on shadong ki idol kumba pishet Krishani ki ba pikit maki ki tibet Krishani ki ba tibet kumju ro pinap Krishani pan ki tu ki badang shusdang namar ki tu ki ba tibet ro ki la ya limba shon ki jimbum nang ki la syasi ki la syakran ben ju hadin ki sanang hadin ma pi ba pisa pe iki sa on nas mubang ki jinwa jung tai jong tai mus mubang ndrai pim terpan hadin tu sai I ba tu ban ulas dang bet som ulas dang ben takdang min hab dan kam ban Krishani ki tu ki badang shusdang kata ya Krishna lam ini baru bangin ruah ini mendek tan ki balaki do kereta mendek bangin shu petang na kena cipher bin shuklan on rei mi deban
pet lang di ban ki benya jileu iwe long in kashan lang iwe in pet iwe ni ban min kin tiu lang iki bala dan in kiu lang in kiu tong iwe Meghalaya 1.0 Cypher. Bat da kitu ki khobor ngila poisha ka bakun tat hadu pengini syem yang kumble shibon.